morning, everyone! Stay tuned because we are about to talk about El secret de la família Qong. You better be ready! Això mai. Com has pogut ser tan dèbil? Bon dia, titis. Bon dia, testolletes. Parlem del secret de la família Qong. El secret de la família Qong s'estrena de la mà del director Alex Gnocchi al Teatre Goya. Sens dubte serà una de les obres determinants d'aquesta temporada, i una de les raons és el repartiment. Posar damunt de l'escenari el Joel Joan, el Julio Manrique, el Lluís Soler, la Sandra Ferrer i la Laura, per si sol ja és una bomba. Que de què va l'obra? Bona pregunta. Molt bona pregunta. En qualsevol cas, què és el que fa l'obra tan especial? Que cada vegada és diferent. He estat parlant amb gent que ha anat a veure l'obra. És que semblava que no haguéssim anat a veure el mateix. Dits tallats, baves astronautes... Això és el teatre. Que cadascun marxi del seu seient havent viscut una experiència completament diferent del costat. Després d'haver vist l'obra, vaig voler contrastar la meva opinió amb una dona companya i professional. La vaig trucar i va venir corrents des de l'altra banda del llac per veure-la. Us deixo el comentari que va fer. Hello, Catalans! My name is Isabel Atencio, and I'm part of the production team of musicals here in the U.S. near Broadway. When Celia told me about this play, I came to Barcelona as fast as I could, because, lucky me, I was able to see the last performance ever. My Catalan is not that good, so I didn't really understand it, but this play goes deeper than words. El secret de la família Qong is one of the best things I have ever seen. This show definitely interpolated me. Joel Joan, let me speak to you directly. I just wanted to say that I think you made a terrible mistake. You shouldn't aim for Hollywood. After seeing you on that stage, I can assure you that your home should be Broadway. Please call me. I think we will find you something just for you. Well, thank you so much. And I'll see you soon. Què més puc dir després d'aquestes sàvies paraules? Definitivament, El secret de la família Qong és una obra que interpel·la l'espectador. Bona nit, titis. Bona nit, testolletes.